Waqt konferenza organizzata mill-General Workers Union bit-tema taħt il-Lenti Budget 2026, għadd ta' rappresentanti mill-imsieħba soċjali, politiċi u esperti analizzaw il-miżuri mħabbrin mill-Gvern fil-pjan finanzjarju tiegħu għas-sena d-dieħla. Fil-ftuħ tal-konferenza l-kap eżekuttiv ta' Union Printo Marvella saħaq fuq l-importanza li l-budget jiġi spjegat b'mod dettaljat li hu l-iskop tal-istess konferenza. Il-konferenza ġiet indirizzata mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana u dak għall-Politika Soċjali Michael Falzon. Caruana spjega li l-budget iffoka fuq sostenibilità finanzjarja lil numru ta' familji b'għadd ta' miżuri, inkluż dawk bla preċedent bħal tnaqqis fit-taxxa lil ġenituri li jaħdmu wara dik li ddaħlet minn din is-sena lil ħaddiema kollha. Il-Ministru Falzon tkellem ukoll dwar il-miżuri soċjali favur familji partikolarment dawk vulnerabbli, it-tfal u anke l-anzjani fosthom bil-11 żieda fil-pensjonanti. Fatta panels li ddiskutew diversi temi ħadu sehem id-deputat mexxej Laburista u viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew Erik Saliba, l-eks Kummissarju Ewropew Carmen Uvella, id-deputati Laburisti Amanda Spiteri Greco Rea Bela u s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja fost oħrajn.